blay long wabha bat ka jingis nai jong u kan ne junam ang tin ke jong blay bha do kata ukwa ban persat bor dia kita kibat telat blay kwa ban pen khia ia kita kibat pang ukwa ban sop span dia kita kibat pat do no blay kwa ban wan lam no ia kita kibat ja no bat blay kwa ban le ki kamba ban wat ia kita ken kibat sakma kibat jat kibat pra gaji em ke jong pi blay unle ik kamba agar JM के जम फिरू kalau long bless hadu kata-kata Bang Aman di GJ Sang कुछ बुरी आदतें थे वो पास्टर बनते हैं कि प्रार्थना से और पास्टर अरविंद और प्रभाकर का उनके प्रार्थना के द्वारा मैं वो चीज़ से छुटकारा पाया Nakaman sim juga jingit ikut sngop hai fi Shaka Healing Festival jangka Potternet kabanlong nadu kat sau terik hadu kat nyau terik jang benai September arajar kat nyau ibelong kenang gini ke jaseng nagabenta jong fi ngangai ki jingkran ngangai ki jikai ha kita ki sngi dan the long ka jingker khu ya pi nila pen kre ya ka khubor bagi syakri ki jong trai pastor Shepherd pastor Arvin napo New Delhi ngaru ngan kren lang he ki sngi sewan sesngap ya ka tin ke jong blai ublai unle ke kamba la da pi kmi lenti ke kamba ublai unle ke kamba wan da ke jing kmi lenti hakat sao ba ka santrek ka jeseng kan long ha ka por san siteng janmir bat ha ka seaside jan kan long ha ka por architeng bat ha ka por san siteng janmir bat ha ka sngi utrai kan long ha ka por si posteng men step si beji siteng men sngi bat ha ka por san beji janmir ngi khat sungop hai pi baro seng te ke jeseng wan yalam yi ki bahiyeng ki basem ke jongpi ki perlok parajor ke jongpi yi ki no ki badon kam ya ke jimpen khia ha ga bagen jaman sim bat ke jimpen khia ha ga bagen chado one kmi lanti ki eki ki bakran utrai bangatip o trai ungle eki kamba one sikit ki jeseng pin mat ya ka bor ke jong blay bat iki jingker khu ke jong o namar u blay ulong u babha